kanyo ni weumwa kwa mamaene ndiala maende na kunyaicha mauvoma kana umbano ulaubaniwe kutwaiwe muthenyani wao ni mutesie ukaune uni kuma kwi munini wa speaker na ndongo ya lainge mbungeni ya Masako Stephen Mwandhi na Nicholas Nsioka la maelese kana maundu ma siasa maelete kulikuwa melatini taino ya maundu ma kisomo na walaingi maelesia kana walanyo uwa kutethesia muika nukuende ya na kutwaiwa ni kana kutethesia muika kauntini ya Masako. Daniel Mungala enaili voti. Munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako na ndongo ya laingi mbungeni no Nicholas Nsioka melesekana chathe kivanio twaiwa thini wa mawako ma White House wala muikambe wangili mwana alama na kwate mautwika mekivuthokanio mawani wone wa mawalua alama ilite ne thoche ciana ciothe ila inaminie masomo nange magesitunga muvyano ndo akwitha sinasomi masomo ala maetetwe ni governor wa Vinya first cohort ala ni ciana ngili umwe ibulanite imwana cia yetu na CBC kwa udio situngia muvea endi ngisia muthenya wao ni kwina chathe kinene chenu cha graduation ila mungu kwa graduate kuna wa certificate cia kisomo kala muna asomi na ende you only graduation twendo confirm kana yethwa kwo ku mitandaoni nituonie andu mendo discredit wetano wa governor wa Musiai na kana moke nikienda moke unewa ila itawa certificate wavindani yu ni makosoa vanene amma enende alama ende na umaicha mauvomo vungu mitandaoni miweta kana chathe chu nikitiye unula maelesya kana enende ni maelete utumia mitandaoni sa na kweka kuthucha milati teno ona kaune tukona na itokuwa andu mameisie issue na kisomo kiu kwa andu mambeise kutelemwa ni kuigwa ciana ngili umwe ni cio graduate ko inabyata ndoto na ino ndo inabyata ndoto mambeisio mandanzia cio ndo mekuwa kwananga chathe cha ciana isu kindu cha mbema na ciana isu cio ku graduate nizo ciana lame kwa twekwetedio ndo na lame ibela cio kwa makoni akura kindu cha kele obisi ni wa governor ndanenga na contract na governor ndaiva ketabe mundu kwa cio twaitembeza sikundu aende kula wa manthi ya contract na ithi kula kwibania ndo county the department ya finance alamwe ku mitandaoni muyeneza uvumi kana chathe nikitiye chathe kititwe ni High Excellency Governor wa Vinya kwisila muvea wa education programu ya Machakos Youth Service na mbwa nikiutewa no muvea wa education na kwa uto ya muthocha na tuyetele twitho na chathe kisio alamu bangite kuka kwananga chathe kwanzia imwe kanengi twi makulia kwa ndaiya mitalatala ya serikali ni yatewe yonthe na tuikwenda kwanangia ciana situ sinekiye bitiu cialika kosini na ciamina kosionesa yuba imana ya kwanangia kana ila kokite kukwata cheti i certificate ila kakathi umantha we nayo tafadhali twetikilaisia na graduate na thaba mundu wina mibango ingi ya wina anything against the government go to the relevant department sort your issue ikakuwema ona no yetwe bambunge tuziondo tutono tethania. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma va kauntini ya Masako.